لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگاں درویت کینند گو شما گوڑ گیشش نکت شمارا بید خرابیا او علما وتی حبسشتا چھیتا شمتہا کے لوٹتش شمتہا فتنہ و فساد او شمتہا آنی جاسوس ہستا او اللہ زبر زانو کت نا انصافاں خبال گشنت فساد کنگا او چغلیو دودیمی کنگا او اختلاف دور دیے گا بزاگا منافق شمہ ہمراہ ببتینا گوڑ اشاں علما شمتہا جیڑاو دیری پیدا کت ایضاع گشنت سواری تیز تیزہ تاچینگا مفہوم ہمشد کہ آیا فساد و اختلاف دور دیے واسطہ اشتاب کو چا ادا زانک بیت کہ مسلمانانی تہا منافقانی جاسوس گونتا او آیا وتی سردار چا مسلمانانی حالا سرپت کتا میدان جہاد تہا چا ای چیزا باز ہوشیار بھی اگلوٹی